Isindebele siyakhangela ulimi. Ulimi luqakathekile kakhulu, sikhuluma lona insuku zonke. Njalo ngizafuna ungichazele inkulumo. Chaza inkulumo. Ulimi, chaza inkulumo. Indaba ulimi zonke insuku. Ulimi sikhuluma insuku zonke. Kulamabala ke engifuna ukuthi siwachaze. Amabala lawa angaba inkulumo, kube yizaga. Izaga nguba nongantshela isaga, akungitshela isaga nje sodwa sicabangayo. Isaga? Yebo Tawana. Hamba Juba baza kuchutha phambili. Very good. Hamba Juba baza kuchutha phambili. Nguba nongantshela ukuthi sitshoni isaga lesi. Manini ungakantshela esakho? Hamba Juba baza kuchutha phambili. Nguba nongantshela ukuthi kutshoni? Yebo Ayanda kutshoni? Ukhona ongangichazela? Hamba Juba kutshoni? Hamba Juba. Yebo Olive Bethel. Bethel. Hamba Juba baza kuchutha phambili. Kutsho ukuthi siyakutshela sikukhuze wena ungalaleli, sikuyekele unjalo uzazibonela angitsho. Very good, very good. Ngumuntu ongalaleliyo abe akhuzwe ngalaleli. Uzogcina thina lathi sesehlulekile. Asazihamba, uzazibonela phambili. Very good. Esinye isaka, mbanole saka, asizwe zenu? Asizwe zenu? Ayanda, akusitshele sakho isaka? Ayanda? Anzwanga? Ukhona omzwileyo? Yebo. Uthena akusitshele Bethel ivideo yakhe ayizwakali kuhle. Udiwo lufuze imbiza. All right, very good. Kutshoni? Sitshoni Ayanda? Akusitshele Tawana, sitshoni lesi sika Ayanda? Sisho ukuthi abantwana bafuze abazali. Izenzo zifuze ezomzali. Okugcina, Vanessa akusitshele sakho? Ngingakalitshele zami. Vanessa akusitshele sakho? Esodwa nje isakho osikhumbulayo. Kuthiwani Vanessa? Khulumela phezulu. Vanessa, silalele wena. Akusitshela isaka? Brave, sitshele sakho Brave. Isala kutshelwa sibona umopho. Ngomo. Very good, very good. Sibona ngomopho. Very good boy. Nicholas, sitshele sakho? Nicholas.
uNicholas kangizwa. Nicholas. Hamba Juba bazakuqhutha phambili. Yes, sizwile kodwa Nicholas uyasiqila. Kulungileke, all right. Nanzi ezami. Isala kutshelwa sibona ngomopho usikhulumile uBrave. Ngutshiki lo bhanqa. Liyake lisizwe leso. Okunye yizaga, okunye yizitsho. Ngutshiki lo bhanqa. Siyasizwa leso? Isigogo sigoqwa sisemanzi. Isigogo sigoqwa sisemanzi. Isikhuni sizala umlotha. Isikhuni sizala umlotha. Kungahlwa emini. Ngubani lo? Kungahlwa emini. Isitsho leso. Sizayicela isivuthiwe. Sizayicela isivuthiwe. Indwangu zihlekana iziphongo. Indwangu zihlekana iziphongo. Indwangu le ilesiphongo esingaka. Ikhangele esenye indwangu. Aha, wena lesiphongo. Ayisibone yaso. Lela yithi lawe. Ulesiphongo, lawo lesiphongo. Lesiphongo, lawo lesiphongo. Indwangu zihlekana iziphongo. Kulungileke izaga lezi. Asithi likhupha inhlanzi emanzini. Likhupha inhlanzi emanzini. Kutsho ukuthi lokho? Lokhu kutsho ukuthi ilanga litshisa kakhulu. Ayisikho ukuthi inhlanzi zaphuma emanzini. Hayi. Kuyachaza ukuthi ilanga namuhla hayi phandle namhla kuhambeki. Ilanga litshisa kakhulu. Uyalizwa likutshisela likhupha inhlanzi emanzini. Isitsho esisetshenzisiweyo yisoneso. Kulungileke akungitshela ukuthi bona ingani kutshoni nxa kuthiwa ngutshiki lo bhanqa. Kutshoni? Ngutshiki lo bhanqa. Chaza lesi sitsho. Ubone ngani kutshoni? Mbani ongantshela? Mbani ongantshela? Ngutshiki lo bhanqa. Bethel, ubone ngani kuthiwana kuzami? Xa kuthiwa into ngutshiki lo bhanqa. Ubone ngani kutshoni? Ngokuzwisisa kwakho sitshele. Phansi laphezulu. Phansi laphezulu. Uzamile. Akusitshele Nicholas. Nicholas. Kunjani? Nicholas. Ikuphikisana. Ikuphikisana. Nicholas, qondisa kuhle ivideo yakho. Sembona lapho intamo yakho kuphela ikhanda lisekho. Nicholas, alisekho ikhanda lakho. Yes. Utshiki lo bhanqa. Yes. Into nxa kuthiwa utshiki lo bhanqa kuyalingana. Akulamehluko.
kuyalingana ngobukhulu, kuyalingana langezenzo. Yikho sithi ngutshiki lobhanqa. Izinto lezi azifanani, kodwa sithi thina ngokwenza kwakhona sekungani kuyafanana. Asithi libabili eklasini, ngutawana lo Bethel, liyalingana libafitshane lobabili, libafitshane. Nxa kugijinywa ngale kwezomjaho, lonke kakhothi omunye. Lingaba ngo-number 1, lonke liba ngu-number 1. Lingaba ngo-number 2, lonke liba ngu-number 2. Eklasini ezifundweni, lingathatha utawana ngathatha u-number 5, uBethel uthatha u-number 5. Alichiyani, ngutshiki lobhanqa. Siyezwanana? Kuyezwakala? Yeah. Kuyalingana ngobukhulu langezenzo. Indwangu zihlekana iziphongo. Kutsho ndo? Ngitshelile ngathi nangu uthi wena lesiphongo lawe laso. Wena ulaso lawe. Yebo Tawana. Tawana, kutshoni? Ungabohleka abanye. Ye, ubona ububi babanye. Kodwa bakho awububoni. Umuntu uhlala yena uyantshontsha. Untshontshela abanye. Kodwa ubona abanye, uba ndiyamazi ukuthi ulisela. Athi wena ke. Kodwa lawe. Ubona abanye uba nihlale ekhuluma amanga. Kodwa laye amanga uyawakhuluma. Indwangu zihlekana iziphongo. Kungahlwa emini. Ukuhlwa yikutshona kwelanga. Lapha ukuthi kusemini kunje kube mnyama. Kuyabe sekwenze njani? Kuyabe sekwenze njani? Kwenze njani? Lapha ngumuntu ofungayo esithi noma sekutheni leyo nto ngeke yenzeke. Kungahlwa emini. Mina ngedlule nguNicholas, angitsho. Nicholas awusoke ungedlule. Kungahlwa emini. Ubrave kuswimming, aswima ngedlule. Angiyala brave. Kungahlwa emini. Siyakuzwisisa? Umuntu uthi into lingeke yenzeke ngiyala. Angeke mina ngedlule mbani. Ngitshiwe ngubani? Kungahlwa emini. Yikufunga komuntu esithi loba kutheni leyo nto ngeke yenzeke. Ubani? Akhwele esihlahleni. Kungahlwa emini. Sezwisisani? Isikhuni sizala umlotha. Kutshoni? Isikhuni sizala umlotha. Isikhuni sizala umlotha. Mbani ongasichazeli? Bese liyenga. Kade liyenga. Belikhona internet isivu. Velilokhe mhlambe sendimangile ntathi abantwana laba sebengaphi laba abantwana laba nzabakatsa mina.
Senzeni masinya i-internet iyahlupha singagcina singasaqedisanga kuhle. Ye bengithi mina kathi sidingaphi? Isikhuni sizala umlotha. Lapho kuthiwa kukhulunywa ngomuntu isimilo ngithi esibi uyabe kufuze umzali. Sokuthiwa isikhuni sizala umlotha. Ngwenu ngumntwana, ubaba kumbe uyanatha, uyabhema, lawo umncane unjalo usunatha, usubhema. Yeyi, khangelani la, isikhuni sizala umlotha. Siyazwisana liyezwa? Yebo. Ye, isala kutshelwa sibona ngomopho. Kutshoni? Sala kutshelwa yebo Ashanti. Sakutshela uhambe khatha sulegazi. Ye, kucetshisa umuntu ongalaleliyo izixwayiso zabanye ukuthi angazibone sephakathi kwengozi embi ngoba kawulaleli ungazutshelwe vala umlomo lamakhala kule corona. Hayi mina ngila imask. Sanitize izandla. Hayi sengisubukile ngitshona ngisanitizer. Hayi thatha itemperature awulaleli. Sala kutshelwa sibona ngomopho. Uzathi uthi qaqaba ubone nansi corona. Nangu sukwarantayiniwe. Awusabuye ezikolo, izikolo zivulo. Sasikutshela ungalaleli. Yikho sithi isala kutshelwa sibona ngomopho. Kulungileke? Vanessa, ulobuzima yini bokuthumela umsebenzi ngoba umsebenzi wakho angiwuboni ku Google Classroom? Angiwuboni umsebenzi wakho Vanessa. Brave lisemuva. Vanessa, akumphendule. Ulobuzima bokuthumela umsebenzi? Yebo Vanessa. Ngicela uyabe lobuzima angitshele lingithumele ku inbox ukuthi angenelisi sikuncedise. Ngifisa bonke abantwana umsebenzi wonke siwenzayo siwuthumele ku Google Classroom. Angitsho? Ye, isifundo sethu sanamhlanje esolimi ukuchaza inkulumo siphelela lapha. Sesiyabonana kusasa. Bye bye. 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 Liyebhala lithumele